मसलपुराव आइजोफोरनो अरुणोदय मावबिथांखिनि कार्ड राननानै होदों। आइजोफोरखौ इम्पावारिं फेमिलिज, इम्पावारिं वुमेन, इम्पावारिं आसाम बे नोजोरखौ बिथा खालामनानै आसाम सरकारा दुखुथिया आइजोफोर, रांखान्थि बिथिङाव नाख्रेबनाय नखरनि आइजोफोर, बावना हौवासा हिन्जावसा सुबुंफोर, हौवा थैजानाय दुखुथिया रान्दि आइजोफोर, हाबा जायै बैसो जानानै थानाय आइजोफोर, थामथि आथोननि सुबुं, बिद्दा आश्रमाव थानांनाय बैसोगोरा आइजो आरो खायसे रांखान्थि बिथिङाव गोग्लैसोनाय आइजोफोरनो आसाम सरकारा रांखान्थि बिथिङाव एसेब्लाबो मदद होनाय थांखिजों अरुणोदय कार्ड राननानै होनायखौ नुनो मोन्दों। बे असिलायैनो बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुर एचएस स्कुल गेलेग्रा फोथाराव दिनै आसाम सरकारनि अरुणोदय मावथांखिनि कार्डफोरखौ आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मनि नुजाथिनायाव राननानै होनायखौ नुनो मोनो। आसामनि गासै 26 लाख आइजोफोरनो बे अरुणोदय कार्डखौ होनाय बादिनो बाक्सा जिल्लायावबो गासै 14,000 आइजोफोरनो होनाय जागोन होननानै फोरमायदों मन्त्रि इउजि ब्रह्म। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिजों मासान्दा मेगादालिन पार्टी एमसिएलए मन्टु बर' आरो गोबां सोरखारारि मावख'आरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় মানে অসমত 26 লাখ হিতাধিকাৰীসকলক সামৰি আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ এটা পলিচিটো অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে লৈছে। আজি আমি হিতাধিকাৰীসকলক অৰুণোদয় কাৰ্ড দিছোঁ আৰু চেংচন লেটাৰ চিম্বলিকভাৱে দিয়া হৈছে। চবকে চেংচন লেটাৰ দিয়া নহয়, কিন্তু পইচা সোমাই যাব। আজিৰ পৰা চবৰ একাউণ্টত সোমাই যাব। আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত গোটেই অৰুণোদয় কাৰ্ড বিতৰণৰ কাম কাজ হৈ যাব। যিসকল অৱহেলিত আৰু খুব মানে পিছপৰা মহিলা, অবিবাহিত বা কোনোবা বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে বা বেমাৰৰ বিভিন্ন বেমাৰ ভুগি আছে, 2 লাখতকৈ যাৰ ইনকাম কম, তেওঁলোকক অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে সহায় কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। এতিয়া 250 টকা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটো যোগ কৰি পেলাই প্ৰায় 1250 টকা প্ৰতিটো মাহত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক দিয়া হ'ব আৰু প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীসকলে বছৰত 15,000 টকাকৈ পাব। আৰু যে 26 লাখতকৈ অধিক হিতাধিকাৰীক সামৰি লৈ পেলাই এই আঁচনি যে কৰিব গৈ আছে, এডিশ্যনেল লিষ্ট আকৌ ওলাব। তাত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 4,200 কোটি টকা ব্যয় হ'ব। এইখিনি দায়িত্ব লৈছে মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে। লগতে আকৌ মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য আঁচনিটো হ'ল যে যিবিলাক ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সদস্যসকল আছে, মেম্বাৰ, এই মেম্বাৰসকলৰ নামত 10,000 টকাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়াৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। তো আজিৰ দিনত যিখিনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলক যিখিনি আমি অৰুণোদয় কাৰ্ড বিতৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে আমি চৰকাৰ হিচাপে, সেইসকলক আমি আশা কৰোঁ তেখেতসকলৰ জীৱনত সকলোবোৰ সমস্যা সমাধান নহয় ইয়াৰ দ্বাৰা দি, কিন্তু কিছু হ'লেও তেওঁলোকৰ জীৱন যাপনৰ ক্ষেত্ৰত বা আগলৈ উন্নতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব। দুৰ্গা পূজাनि ধামাকা दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थङानो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।